video anave sopi ulenau nabon chawin kangai lut naule kaza naw kahin phom do in tuni ni khon jong Christmas chung chang hi chom cha evet diu kanomin hi zani ni khon Christmas alam dan na kidang ta hina point khat ni inave tawin tuni a jong hi Jesus Christa ahung pen chung chang thulhun lui Old Testament khanga pana thiem gau hon prophecy gau thu anasi ho New Testament tulun tha a agui hun na phachom cha iga geholim diu kanomin he ama sa pam to in OT prophecy chule anti fulfillment point sagi tapang evet diu kanomin he number 1 nunga thenga ahung pending virgin birth nunga thenga ahung pending hi kon anasei masat penam itile Isaiah Tim Gavin 7:14 hin nunga thinga kuna ahung pending anasesin he aila hoila ya hungui lungam itile Matthew 1:18 hungui lung ta ni pathin chapa ahina wana kuna hungki sol ahina Christmas alam dan na chu emovin he ani channa Bethlehem khopi a ahung pending Bethlehem kiti chu khopi ne uchai Bethlehem kiti chu changla in the house of bread tin he David khopi anahi ji aju David phunga ko na peng zo se David insung mi zo se chun ama gam ama chen na khopi akiti ji aju Joseph jong David phungu ya hung peng hi ji aju chi Bethlehem ga chi a ilama chu min sundinga ga chi Bethlehem hung pending hi maika thim gau lekha bua bunga changni ne a o Ephrata Bethlehem atin he khopi ne ucha bu hin ama wang hichelaya chu Jesus Christa peng ding hi ati ji achu pathian thute hongui lung tan maika bunga akisei chu hoya hongui lung metile Matthew 2:1 hongui lung tan hallelujah Christmas alam dadda pathian chapa alam danna pathian chapa ahung pen dan jong hi them ga hot anase agui lun na hi akidang be se jing ni athum channa wisdom pathina kona hungpeng pathina kona hungki sol Jesus Christa chi nale het na a imalam zo se a chamkim hi ding chu Isaiah 11:2 in a satan the spirit of wisdom chi na lagaw thil bol din lagaw chu achunga umdik hi atiin Isaiah 11:2 akimu in hoya guilung mitile aguilun na hi Luke 2:52 agui lungin Jesus Christa chu chi na le het na lagaw le ta san akhang to ve akiti ni hallelujah Jesus Christa ahung pen masang pe pe thiem gaw hon chi na le het na bukim se hi ding pa chu an prophecy an se we abana Egypt gam hi iti hungmin chonam etile Herod leng pan Jesus Christa tha ding atia Jesus Christa achi anule apa Mariam le Joseph leise na anule apa tiutin he thei divin ai gupta lang Egypt kama anazam pi aji chu Herod leng pan Jesus Christa tha ding atia anazam do he pha na chu hechi Bethlehem le akim vela chapang tam ta na tha he hechi chu Mariam le Joseph min ai gupta Egypt kama na anazam pi hiya chu pakai Jesus hi ama chunga gau thu Hosian ase na chu Egypt kama korin kachapa ka ko do I called my son out of Egypt atin he ya chu Egypt kama ko na pathinin achapa Jesus ahin ko do a yes pathina tong ding amun chom ahin man cha ding ti pa chu prophecy an in Matthew 2:14-15 ongui lung tan hallelujah pathin thu agui lung lo ding ompoi abon cha hongui lung hetai David phunguya ahung pending David chila ahung pending pa jong hi Isaiah bungko changsagi anakiseya Matthew 1:1 genealogy velau chun David phunguya ahung peng Jesse David aba na hung ki tol la ya chu Joseph ma hung peng hin abul evet le David pathin ya chi pathinin David phunga kun hung peng ni ati banga chu David zumpi kiti akon hung peng do he Isaiah 9 Matthew 1 fulfill hi ni chule
leng le lal hon miching mi thim hon ki pa thilpi api uwa chule now set a ho diu jong hi Psalm 72:10 a hi gau thua ne ki sei do hi mezai alole echi a sile ka thi mo hi mi i za hivam ti chu Bible record ampon ki pa thilpi api uwang chu sana bego mol hin hi cho avet sa ho chu ola sei taw hitin ki pa thilpi api vin a ho ta vin hi abo hum vin chibai abo ta vi ki ti khu chibai mai ma hilovin a ho ta ve ti non chibai abo ta ve te ile do ju atam zo khu a ho ta ve they worship him a ho ta ve ti zo ile do diu hi ni ya chu ki pa thilpi api diu mi ching mi ti ma ahung viluwa aho uwa ki pa thilpi a sana bego mol leng a hina thiampu hina chule kalvaria ahung thi ding mel chi na vet sa na piu cho hi ni Matthew 2:1-11 sunga agui lung so ke tan hi abana weeping of the children herok leng pan Jesus Christa thading ati a ibola thagur hamiti le leng khat apeng tai juda te adingin alol van moi pumpi adingin leng khat apeng tai ti a het pha na chu herok leng pan ke leng ko me am ko ham leng da apeng ati a chu hita chu thading ana go na achi ai gupta gama Joseph le merin ana zampi hi che pha na chu Bethlehem le kimvela chapang tam ta tha hi hi chi a minu mi pa chule insung mi hem kan ogin ju hi chu Jeremiah 31:15 a prophecy aniki bolin Matthew 2:18 agui rung ta ne rachal akamin let bi hoi a hita poi kiti cho hita ne ya chu hi chi a Bethlehem le akimvela now sen ni ho anu te apate minu kan ho chu hi chu prophecy aniki bol guilung he ulenaw te ho Jesus Christa ahung pin alam dandan da azi omponi Jesus Christa chunga ot prophecy anti fulfillment abon chauma he athi ding jong uma athokit ding jong uma chule asai lap diu thu jong uma suma akizo do diu thu jong uma chule hana akivui ding thu jong uma iza ta umso ke wana pana 7 kahin len do lo na pen ta chu apen chung chang prophecy fulfillment hi achu kahin lan do to hi chi hin pathin cha pa hin so 100% proof about ama wang zani ka sei banga pathin cha pa aping ti chu Bible azong aumin ta azong ita asanavin adi zong hi ama wang akum alha aniko apha iza ka hi pathin hidena ako hi pathin cha ahina jo ata lang hi urnaw te ho virgin bat Bethlehem ahung pending china het na khan to ding Egypt gama ko na pathin ako do ding David zung pi a ko na ahung pending chule a sile ka timon ki pathil pi api of a ho diu chule rachal minutam ta akana hi chu rachal ki ti chu rachal mo mong tinai pon Bethlehem le akim vela minu ho zo se ita banga chu symbolic meaning a kimang tabang hin minu zo se aka diu ve chu naw te ho Christmas igal dot na hin ki pathanom taiman diu hagawa lim tai man diu tau na puma iki go lo thu sei ding ho la sa ding ho Bible sim ding ho chule izakaya mo po ding zo chen jong Christmas pathian lung dei bang ta iman do ni vai lum thim puma tau na puma iki go jing diu ti din sa kan sin video chom cha na ve zo se pathin na bon chawin Christmas nom tamang the ding in pathin na bu tawen ga gi pa